Matej Perić, 28-godišnjak iz Splita, nestaje u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu, kada je ostavio svoje prijatelje u Gotiku. Njegov otac Nenad kaže da i dalje ne gubi nadu da će zagrliti sina. Tačno je da je prošlo 90 dana bez mog Mateje. Ne mogu vam reći da mi je lako jer sam se vratio u Split, a moj sin je nestao u Beogradu. Spas nalazim u veri. U stalnom kontaktu sam s ljudima koji traže moje dete. Mozaik Matejevog nestanka još nisam sklopio. Vjerujem da ću ga uskoro pronaći, počinje priču Nenad Periš. Otac mladog Splićanina tvrdi da ga i nakon 3 mjeseca muči isto pitanje, gdje je Matej. Matej je imao planove za budućnost. Želeo je da kupi brod, da bude skiper, ja sam tražio da završi fakultet, kaže Periš. Kako sam tvrdi u nekoliko navrata i gledao snimak na komu sin trči po ulici u namjeri da zaustavi taksi. Ostala je velika enigma gdje je želeo da ode, ali to zbog čega je zvao drugaricu Maju, piše Telegraf RS. Razgovarao je Nenad i sa prijateljima svog sina. Niko od njih ne zna zbog čega je Matej nestao. Platio je flašu viskija, ostavio jaknu i istrčao napolje. Nakon 9 minuta gubi mu se svaki trag. Mobilni telefon mu je nedostupan, a posljednji signal mu je uhvaćen kod Velikog Ratnog ostrva. Nenadu i dalje u telefonu stoji na čekanju poruka upućena sinu. Napisao mu da mi se javi, kaže Periš.